Kehenyo Trap Live Fish and Fish Seed Supply Association lani ke HLFSA haringkat ke jingkrishan lang MLA Kanong Po constituency uba Miral Bonds lembat ke KSU Farmer Cell kelapen loy ke awareness program habaya day kumno bandri ki dokha ya ke belapen long akan nyotrik ujemang ar hajar ar puar haying dorbar hol yong maulong nong Po Riboy district. Ketika jing ai hikai ka long bad pedminto ya ki pat nong shong shnong jong ka them riboy na ka benta ki baju im da ka rep karyang kam tam ki baju im kin doi jak po da ka bari dok ha hakani ka awareness program lawan ban ai jing kai do professor wan chaprang piuso ubadeiru professor na St Anthony's College uba Ariston Rindong Sni president ka Hinyo Trap Live Fish and Fish Seed Supply Association bad na uba kit lang di Karkongor ubadeu officer bala syong tanya ka agriculture department hakajing sakhilang uba Miral Bonds lembat usamla lambok rimbai vice president ka KSU North East Khasi Hills District Unit lembat kiwei là đang nhìn bên và cái trường long được thân đô hay thôi cái trường ní và sau West Castle là này sẽ đi qua là này sẽ đi cháy kia cái thế sự buồn và nhìn long cái vấn đề bóc hatu kata-kata và làm khá jadi cái chắc ca của chúng ta các bạn nghe buồn là phải dùng đi ăn nghe cái béo ăn rồi cái long đấy kita jaga jemput bagi mereka yang nasional atau ini saya menghidungi pun diksil hidungi dan wadah. Kawin ketinggian yang hidup kemanusiaan hidup di dalam jong dilekam lah di pasar lum lah di pasar. Kubau kau cimparan di long sep sufficient untuk ban bab ni snap ne dam kau kuba mengira pos menta dari hai kejuk ke pemerintah kejuk kelanangnya kelanang kelang kila kambun ni ilongi ilong sep di bedam kau rawat bang snap lahap sit kau kan lahap ya bang kau supply bawan na sobat jalan itu kini kejuk jom izin kelang dan dari kisah komen kita nak sibuk para nogrep kejungi iba kantor kita nogrep iba kau. Yang ni kan senas lang ba kajing ya kedua kong beri ba berik sini di nak hidupan pos harus nak berkenai harin kajing telun rekam ba asne me harin kita yang Allah nak berkata mereka warga kuih bentak bagi registered association kementerian bet nak bentak ke contoh yang beri berkam di doha atau selah mengelatih bagi kami doha ke selah kerana na sekolah buat ke jumpa doha pada kalatam kalau pun sekolah dan lah banyak ya ke bisa kalapan lagi spark road senai jadi kam pam doha buat jadi pam doha diberi ke jumi dekat tanah bagian negosiasi mesin kesenjam mengapa ingin ayau sembai doha kat kumka certificate bukan kumka star science kanang ba kan dan kata jingkar agak kamu di doha kumai latih bagi saki baru sikata kat kum sam doha sembai kat kumai doha sembai yang dari kamu sertifik bat ka long kamlong kebawahan lagi nuri doha bat kita mula beli production yang lada kum sam doha kum bui khasbai ka long kumba la le ekspor dan naman ba kum ka ni haban bui doha sembai kum ka ratio kum ka jakabam ka jongki kenang ba ngonra ya katakan production ka ba abiang kum kumengitip ba minor cap sumde ban proses kesan persen abang ini loka andre haru menta gajing sam sembai jeng diberi golong ba minor caps utam ya ka kesan persen plus sumde minor caps kadang-kadang menjual production yang habis buat haba nyipet ke demand di loka kita dan ke demand apa ke jelas ke ini jadi kawau karohu Andre haba dan kibon ayo na sumbai hapung gibadi sumbai gibadi sumbai ki por gibada une rohu or khabaw kim de khamyo
Di kan ni ka ya ka seperti no ka jong jelah ka ni bat ka taru ya kediman nomor bahapa nyema mana ini semai bah nomor ka kediman kamdan nomor ka kediman kamdan nungdam jeju kalau nungdam jeju so ni yo di tan kita